ngijabulile ukuthi andikho bakunikeze yakho indawo mangabe ungabanikeza uphatheke kabi ukhohle ukuthi bakhona abantu uThixo ebabeke phambi kwabo angazange ubanikeze indawo yabo. Hallelujah. Malibonga igama lenkosi. Hallelujah. Yabona masingalungisa i-character yethu noba isimilo sethu. Hallelujah. Sphamandla. Ngizokhuluma ngothando nje namhlanje. Hallelujah. Uthi Jesu inodla izwe. Hallelujah. Ngokubonakala ukuthi niyathandana nina. Hallelujah. Angeke bangena abantu benibona ukuthi niyahwembana. Nibhekana kabi ngizobona sengathi ungcono ugqoke ngcono sumayela ngcono uhlabelela ngcono ubukeka ngcono kodwa kudingeka abantu abazathi andikho ngcono kodwa noba ngeliba sibe lapha kungenxa yalo ungcono owayesiphambanweni ngoba sasingekho ngcono wayezele uzosenza sibe ngcono so akekho ngcono kunomnye ongcono kodlula abantu abasemhlabeni nguThixo. Hallelujah. If mangabe bekunomuntu ongcono besafika sikhonze yena sithi sicela uba ngcono njengawe kodwa akekho ngcono. Hallelujah. Sizowuthona namhlanje. Sizothi Thixo asikho ngcono. Hallelujah. Akukho baba kuhle sikwenzile. Akukho nesingaqhayisa ngako sithi sikwenze. Asenzanga nto kodwa songanyelela uthando lwakho. Uthando lwakho Thixo luyasihaqa. Uthando lukaThixo ngiyathanda lufika nje ungakhange ulithole ngisho nakumndeni wakho lufika kuthatha kuteketisa uThixo mangabe sekuteketisa ukhala uwedwa ufunda iBhayibheli uzibona ubani ungubani kuye mawuzibona ukuthi engibalulekile. Abantu sebekhuluma amagama phezu kwempilo yakho ukwenza ukuthi ufile phansi ungazifili njengomuntu obalulekile kodwa uthi wobheka izwi lakhe uthi ngibalulekile ndingumuntu nami. Hallelujah. Amen. Kunabantu angiyeka nomzayithu ngicela sifunde la Isaiah chapter 53 angizushumayela khona siyalifunda nje kuphela angazi ukuthi lifunani liqubuka ngosengihlele phansi. Isaiah chapter 53 ifundeka kaphilayo unothando akekho babo njengawe akekho babo ngalinganiswa kanye nawe baba. Bekhona babo Thixo emhlabeni kodwa baba wena wohlukile. Athi David oThixo benhlanga abanamehlo ababoni banandleba beva kodwa wena unguThixo owenza konke. Mayingcwele mandinciphe mina Thixo wena uqhubeke wande bonakale njengoThixo. Mayingcwele silalele sifuna wena nini into zonke dwala lamadwala phetha kanye nathi ke mayingcwele moya wakho baba mawube nathi lizwi lakho elibaba linguwe liphefumulelwe lamenywa nguwe thatha indawo ke mayingcwele anginanto yokuthetha Thixo namandla onke phambi kwabo mayingcwele khulekela ke baba ukuthi unginikeze into othetha dwala lamadwala ukuze wena udunyiswe mayingcwele balindele into evela kuwe Thixo abalindele ngamna mayingcwele ngizoma ke Thixo namandla onke phambi kwabo ngizothi yehlele ezantsi sikuve mayingcwele mabakuve babone bangaboni mina kodwa babone wena mayingcwele. Hlanza ke mayingcwele inhliziyo zethu hlambe kanye nonembezo bethu in the name of Jesus. Amen. Lapho sifunda khona kukhulunywa ngoYesu. Uthi mayibhala uIsaya uthetha ngoYesu engekabikho. Hallelujah. Uthi udeliwe ushiwe ngabantu. Yindoda enomvandedwa eqheleneyo nezifo. Uzathi besicimba fanele ungobandezelweyo ngoThixo kanti ungonyuliweyo.
uthi wathabathela kuye izihleko zethu, wathabathela kuye ubugwenxa bethu. Malibonke igama lenkosi. Sithe sibabi, uzandithanda leli verse lokugqibela lithi lathatha ingcwaba lakhe lamiswa naboni. If uyakhumbula nasesiphambanweni uYesu Kristu wayehlatywe nabani naboni. Malibonke igama lenkosi. Hallelujah. Babe wayephakathi kwabo, malibonke igama lenkosi, ngoba wayezele indawo yethu thina singaboni, wazongena endaweni yethu. Malibonke igama lenkosi. Wathathwa kanye naboni, ngoba kwaJuda noba kudala ngelaxesha umuntu ebesisoni ebebethelelwa emnqamlezweni. Hallelujah. Ebebulawa abantu bebheke bonke. Malibonke igama lenkosi. Kwangathi noJesu mangabe esethathwa esiwa esiphambanweni, mayofika esiphambanweni ufika ahlale kanye naboni. Malibonke igama lenkosi. Ngoba bengeke ahlale nabantu abalungile, ebengezelanga abantu abalungile, kodwa uzele abantu ababi. Lithi iBhayibheli ingcwaba lakhe lamiswa nawaboni. Wazi uJesu mayefika wazothatha ubugwenxa bethu, wabuthatha wafaka kuye, wazothatha izifo, wasithatha wasifaka kuye, wazothatha umvandeko, wawuthatha wawufaka kuye. Malibonke igama lenkosi. Hallelujah. Wazothatha izono zethu zonke, wasithatha wasifaka kuye. Malibonke igama lenkosi. Ababembulala babethi babulala yena, babengazi ukuthi bagweba ukufa okungaphakathi kwethu, babengazi ukuthi ukufa okungaphakathi kwethu kuyagwetshwa, kuyangcwatshwa. Isono ebesingaphakathi kwethu siyangcwatshwa. Athi Johane wenzenze uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi, waze wancama unyana wakho kuphela komzeleyo kokuba sisindiswe thina. Wathi mayebheka uThixo ehlele, wathi babi laba bantu ababukeki, babulala nabodwa, bathakatha nabodwa, bamonela nabodwa. Wathi kodwa ngiyabathanda, ndikenza kanjani ukubonisa uthando lwami kubo. Lithi iBhayibheli wathatha uYesu, wathi Yesu hamba, uyangithola khoneni izimvu zami ezilahlekile, uhambe uzothatha isithunzi sabo. Akunangabe ukuthi athwaliswe ntoni imimoya emnyama, uhambe wena uzobembatha. Hallelujah. Ngoba umuntu mayithi uyakuthanda kumele abonakalise uthando lwakhe. Bangapha bathe bayakuthanda, batsho ngomlomo every day, but action yabo iphikisana nalento bayitshoyo. Kodwa uThixo phambi ba athi uyasithanda, wathetha nge-action, wathi babi kodwa ngizothwala, babi kodwa ngizothwala imithwalo yabo. Athi wozani kum nonke mina enibulalekayo, enisindwayo, umthwalo ngizonothulela. Hayibo, ngizonothulela.
Ngizothwala umthwalo. Athi uhlabelela athi uyathwala umthwalo wami. Uthe wangithwala umhlobo wami. Namhlanje eBheneza ndingazubamde. Sengizofundisa. Ngizothi angakuthwalela nawe. Ngicela abantu abanemithwalo namhlanje baze bazolahlela kuye. Haleluya. Ngoba maye yesiphambanweni wayezogweba izifo ezingaphakathi kwakho. Wayezogweba ukona ongaphakathi kwakho. Wayezogweba lamazwi abakubiza ngawo. Yazi ngiyakuthanda uThixo uphambene nabantu uThixo. Abantu bathi bekhomba ngeminye bathi akasafanele mubi. Athi ufanele. Bathi abantu bependa bebeka amabala athi ngifuna yena ngithande yena angimthandi ngoba emhle angimthandi ngoba enza kahle kodwa ngimthanda ngoba ngiyamthanda ngimthanda ngoba ngowami ayikho into ayenzile kubi akwenzile kodwa ngiyamthanda ngoba ngowami. Bakhomba abantu bathi akafanele uyakholwa unje athi ngiyamthanda. Mangize emhlabeni angizelanga abantu abahle kodwa ngizela abantu ababi ukuze basindiswe. Angizelanga abantu abahle kodwa ngizela abantu ababi ukuthi basindiswe. Mangabe namhlanje uvamaza ezindlebeni zakho bakuhlebile ngezenzo zakho bakhuluma kabi ngawe so ufila ngathi wena usabelongi kuThixo. Ngizothi you belong to Jesus. Bazalwana asithunyelwanga ukuzonquma abantu. Asithunyelwanga ukuzobulala abantu. uThixo sithumela ukuzobuyisela abantu kuThixo. Asanda zokhosa abantu. Sizothi abantu mababuyele kuThixo. Abantu mabatshintshe indlela zabo ezimbi babuyele kuThixo. Ixesha liphelile. Asinikezwanga ukuzobulala. Akumelekanga mama kube nabantu abagcwele la abafile kodwa mabagcwale bephila. uThixo akasibizelanga ukuzobabulala akasibizelanga ukuzokhwela phezu kwabo kodwa usibizele ukuthi sibanikeze uthando sihlabelele sithi buya mntwana buya buyele ekhaya uwenze kabi kodwa uThixo uyakuthanda. Kwana ngiphatheke kabi izenzo zakho kodwa ungenza ukuthi ngikunikeze attention kungoba nguThixo. Kwana izenzo zakho zingiphathi kahle kodwa ngihlale ngankwakho ngoba ngithunyiwe ngibiziwe. Angibizelanga ukuzothatha abantu ngibizela ukuzokhosa abantu ngibase kuThixo. Shumayele ngesono njalo soshumayela ngaso ngoba abanye baphatheka ngoba bafuna ushumayele lento bayilindele. Mangabe ushumayela ngesono bathi uthetha ngathi bizela ama meeting uthethe ngathi khulume ngobendazi sizungashumayeli kodwa ke asizungabikho futhi nasecankwabo. Yo hallelujah. Abanye bathi uyacompromise uyamthanda esona kanje edlisono phambi kwakhe babalibala ukuthi wena awubekelanga koko ubizele uzokhosa lo muntu ahambuye naye ezulwini awubizelwanga uzomnquma ewe akenzi kahle kodwa ayingowakho ngonaphiko wena ubizele
90% yabantu abala bayazazi into ezenziwa ngabantu abasindisiwe ekufanele bazenze nengamele bazenze. Asizungaphakamisa abantu. Kunamadimoni angadingekanga wanikeza i-attention. Ayibuza ukuthi hayi bongenza phambi kwakhe bengithi uzomnikeza i-attention. Uqhubeke ukuthi umusa kaThixo kwanele. Uthando lwakhe lukwanele. Aqhubeke benze kabi phambi kwakho. Uthi anginandaba kokwenu noThixo. Angizushintsha imessage. Ngizothi uthando lukaBaba lunjengolwandle lubanzi lujulile. Ngithunyiwe. Angizili uzokuthetha kwami. Mangaba bengizothetha kwami bengizovula ibandla ngilibiza ngoSphamandla Qaba. Kulapho ngizokhomba abantu ngemini. Hallelujah. Baba compromise baba sumayela ngokubheka kwese no. Mele siqhubeke siye phambili. Mayingcwele mathi manikhulume ngesona ngizokhuluma ngesabini. Kodwa mayingcwele mathi maniphambane nesimo. Hallelujah. Lithi bandla libheka ngapha ngiqhubeke ngithi uThixo uyangithanda. Hallelujah. Abanye bakuthethe kabi bakuhleba uqhubeke kuye kuba uThixo uyakuthanda. Amangala ukuthi ungenwe yini ngabe usiyasangana lo uthi angisangani ngithunyiwe. Angibizelwanga ukuzolwa nabantu. Ngibizela uzobuyisela abantu kuThixo. Namhlanje ngizothi buya mntwana ubuyele ekhaya. Wena ongithinta kude ngaphandle kwesibaya nawe ngaphandle uThixo uyakubiza. Uyakuthanda uThixo. Ngiyazi abantu abakuthandi kodwa yena uyakuthanda. Baningi abantu abaphuma emasontweni bathi ngithanda ngumfundisi. Kanti uzofuna ukuthandwa na ngoba uthando lwakhe lukhona ngaphakathi. Athi abanginikeza i-attention abanthandi. Ngizothi uThixo uyakuthanda. Ngoba umfundisi angangakubamba isandla kodwa uThixo uyakuthanda. Akho ngahlupha njengabantu abangalwazi uthando. Bafike endlini kaThixo belimele ngoba balazi uthando apho babuya khona. Mabefika bafuna uthando labantu. Hallelujah. Bangafuna olukaBaba esize ngayo. Ukhona usingaye bazalwane. Unganaki lendlela engigqoke ngayo. Ngizofuna usingaye. Bathi abangani bakho bathi bekubuzwe begqoke njani. Uthandazi mara ngibone usingaye. Ngibone lo ngithandayo. Hallelujah. Ngiyambona ngiyaniva nithi abagqoke kanjani. Ebengakamanga ebembashile. Angibonanga lokho. Ngibona usingaye. Ngibone lo ngithandayo. Ngibone lo ngithanda ngilahla ngumbheli. Ngibone lo ngithanda ngingena abantu. Ngithanda. Hayi. Angibonanga abantu. Ngibone lo ngithandayo. Ngibone lo ngithandayo. Ngibone lo ngithandayo. Ngibone lo ngithandayo. Hawu bayingcwele. Siyathanda wena. Ngiyazi ufika sengathi awuthola uthando. Kodwa uyakuthanda yena. Kazinikeza isikhathi nawe uncokole naye. Uyakuthanda. Kunabantu abangaphumanga ebantwini ngoba befuna uthando. Abanye ngabazalwane bakhonza ngokobungani. Ngoba uthando liyalekha sengibalithola balazi uthando.
na before baze esontweni kosenamandlonge baqale baconfirme kumngane ngoba waze esontweni engathanga kumngane uzoxabana nomngane ukuze kube right akancowele nomngane athi mngane senza kanjani ngeSunday siyaza athi umngane ayisiyaza athi amasambe siyobangena ke siyobona ukuthi bathini akhona ehlupha nje ngokukhonza ngobungani yahlubulana kuThixo ayingapha amagruphu abazalwane ababekhonza ngobungani baxabana babodwa baphuma esontweni balimazana babodwa ngoba bakhonza ngobungani. Kosi yami, kosi yami, kosi yami, kosi yami, kosi umthanda kangakanani yena? Uthanda abantu okanye uthanda yena? Uze ngoba uzobheka usambhodi okanye uzofuna yena? Ingabe uze ebantwini okanye uzodlula ebantwini? Isikhathi samanje sesodlula ebantwini bazalwane. Mangabe kuyaphumeka uphume ku babuza uyaphi uthi ngiyakonithandayo. Hallelujah. Bathi sake sikubona uthi no uyangithanda yena. Asihlale phansi. Akho pain ebuhlungu njengepain yothando. Uthando ludala intshaba. Uthando ludala abantu ukuthi baloyane. Uthando ludala ukuthi abantu bamonelane mangabe lungekho. Alibonga igama lenkosi. Yingakho inkosi yamandla ngicela ukujula namhlanje ngiyacela. Yingakho kuthiwe ebamadleni siyensindiswa akujolwa. Why? Ngoba nizolimazana. Kuba inkinga makunabantu ababili abesebethatha isinqumo bethi bayathandana ngoba omnye uyazijule kakhulu komnye kanti omnye upretendile akekho. Bathetha abafundisi bathi sicela nilinde bathi niyasijaja siyathandana ningenaphi nizobhekana nathi. Hallelujah. Baqale bethandana kuphethe sekuba sisitha. Lo ongazijulanga athi ngiyadlala nje ngiyadlala ngenza nje omnye besithi ngiyamthanda engakwazi nokwazi ilala engamfonela ngathi ngiyathanda. Hallelujah. Abhali message ekuseni abhali message ntamba bathi ngiyamthanda. Abantu abadala ngicela nivale indlebe ngixolisa. Hallelujah. Athi ngiyamthanda. Bathu abantu abadala kanjani ngoba sithe akuthandanwa kwaJesu. Unikeza uthando lwakho kuThixo ngoba usengumntana inhliziyo yakhe isebuthathaka uzolimala. Qhubeka athi ndiyathanda. Uyangithanda. Ebe ngithengele i-airtime. Nkosi yami. Baqhubeka abantu bathandana. Nkosi yami. Aqale lo bengazijulanga abesebheka ngaphandla limale lo. Sangathi khona lo ngithetha naye.
kamnandi ngihlala ephumla mqasha ngihlala. Hallelujah. Athi luzijulile alimali. Akho pain ebuhlungu njengepain yothando. Ngoba mangabe abantwana ababini abantu abatsha bethandana bebancinci, haleluya, bazijula ngeyona ndlela. Athi umuntu uma eselimela umbone esenza izinto engamelekanga azenze, kanti si stress, ube ne stress kungekafiki isikhathi. I lose concentration ngitsho esikolweni, afele ngitsho esikolweni, babuza abazali mntanami kwenze njani, angathonto ablame omisa athaya kangithandi lona kwathini, angafuna ukuthi kunomuntu owangilimaza, kunento engaphakathi kwami engidlayo. Hallelujah. Abanye baphume emasondweni bebesikhoma ngemini besithuka, uyibuza ukuthi wenze njani, ushaya depression. Funa umuntu azamblame. And besingekho thina besidumisa besingekho. Mabala onke kho. Oh yes, Lord. Kumele namhlanje izoqala phezulu igcine phansi. Ngoba seKorinte, 1 Corinthians chapter 13 lapho sizothetha khona uthando. Ngifila sengathi kunabantu abangcono abathandwayo abanikeza attention. Kodwa ngizokutsho kuwe wena, uyakuthanda uThixo. Ungasuki kuye. Mangabe bekuyisikhathi sobufakazi benza ke ngifakaze kancane. Ngitsho ngithi nami wangithanda. Hallelujah. Ifundeka kanje. Ngendaba yesikhathi Nkosi yami. Ngendaba yesikhathi Nkosi yami, yes. Ngicela abazali sibekezelaneni, ngiyaxolisa kakhulu. Ndingafaka 1 Corinthians chapter 13. 1 Corinthians chapter 13. Ndingafanelana ndithetha ngelwimi zabantu. Kuthethwa ngomzalwane apha okumele abe nazo zonke lezi mpawu zothando. Kuthiwa noba ungashumayela kangakanani kodwa ungenalo uthando, ufana nje nencence ekhencezayo. Kuthiwa noba ungaprofetha, ngithanda ezantsi zithi neziprofetho ziyedlula ziphelelwe lixesha, kodwa uthando lumile. Uthando luyinto engaphezulu kwento zonke. Uthando, ngicela silungisa abantwana emuva abaseduze nabo. Uthando luzeka kade umsindo, alukholwa kukokwalo. Xaxaxaxo kanjalo litho ukuthi awuvuyeli izinto zakho kuphela, awuvuyeli impumelelo yakho kuphela, kodwa lukholwa nokwabanye naxa bephumelela. Luphakama uthando luthi congratulations, wenze kahle. Hallelujah. Libuye lithi aluzigwagwisa, aluziphakamisi. Umuntu onothando akanayo impakamo, akaziphakamisi. Umuntu onothando ulungisa kwa ukuthetha kwakhe nabantu. Ayingomuntu osuka gxwakutshe nje engakhange ayihlole into ayithetha, yasuke nje ajule nje amazwi athi anginandaba ukuthi ingene kanjani. Okusala ngimtshelile indaba zakhe, ngimazisile. Umuntu onothando uyalungisa ukuthetha kwakhe kanye nabantu kuze abazuzele kuyo. Ngishilo ngelinye ilanga ngathi abanye asizubazuza ngokushumayela, asizubazuza ngokuthi sithe savutha sashumayela intshumayelo enkulu. Abanye sobazuza nje ngothando. Baningi futhi sicela ungayi ku social media, TikTok, everywhere, abantu ba gifted. Hallelujah. Bangakhona uku-encourage abanento zonke, but thina sohluke ngentwenye. Kumele sibe nesisiqhamo sothando.
liqhubeka iBhayibheli lithi uthando alunamona. Uthando lujabulela impumelelo yomnye umuntu ngaphezu koyalo. Uthando, umuntu onothando akathi mangabe kuphumelela omnye umuntu athule, kodwa mangabe sesenza wrong kube khona benentetho athi yabona wena ndikubhekile. Kodwa uthando uthi enze kabi aluthandi ngoba enze kabi, kodwa uthando luyathanda. Hallelujah. Uthando mangabe unothando usubune understanding ukuthi yonke into esemhlabeni ekaThixo. Usubune understanding ukuthi nomuntu ngokaThixo once ubambe lokho kulula ukuthi ubambe isichamo sothando. Kulula ukuthi ungasukulimaze nje omnye umntana kaThixo. Mangabe ungumuntu owesaba uThixo Nkosenamandla onke, mangabe ungumuntu owesaba uThixo nothanda uThixo, olubonile uthando lukaThixo, akukho lula ukulimaza omnye umuntu ngoba uyazi mawulimaza yena kulimala uThixo ngoba lo muntu ngokaThixo. Njalo singalala. Hallelujah. Hallelujah. Lithi iqhubeke lithi alunamona aluzigwagwisi uthando. Alukholwa kokwalo. Lithanda lithi lukholwa zinto zonke. Yabona kule ndawo lifike ludide. Uthi hey umama ngubani? Hayi Nkosenamandla onke. Sibone bamkela bonke naba bebemhlebile. Baze kuya abanye babemthukile. Babuyele thina sisabazonda, sisabamba igrad ukuthi babenze lokhu. Ubonakala ebamkela ngoba kona ngaphakathi unayo lana ukuthi bandenza kabi, but uthando lungaphakathi kwami luthi manibizela abantu ukuthi uyinkinga nomshumayelo no gifted oshumala ongenalo uthando. Uyabakhipha abantu ebandleni akabafaki, uyabakhipha. Hallelujah. Sengathi namhlanje singakhulekela uthando ngaphakathi kwethu. Angeke siphiwe sonke ngokufana ukuthi sicela. Omnye uthengene eqala ufike eBhenezi wami uyomnikeza ihaki. Uthi waze wamhle ngiyaqala ubona umuntu omhle nje nawe. And ufike endaweni right yothando. Awulahlekanga ngoba endlini kaThixo kulapho mpazalana ngicela ukuthetha isikhathi esiningi siyasivuthe kakhulu. Hallelujah. Endlini kaThixo kulapho kumele sithole khona imfudumalo, uthando. Ngoba uthando ngaphandle abantu mangabe bebona nje nabomndeni, mangabe bebona ukuthi wena uxhomekeke kubo eluthandweni, ngoba umuntu nomuntu osemhlabeni uyayidinga la mfudumalo yothando. Mangabe abantu sebeze babona ukuthi uzijule kakhulu kubo, angisathi kuma relationship nalawo mkokotelo la okhiwa ngamacinga ngikhulumi ngawo. Hallelujah. Ngitsho nasemndenini abantu bawubona ukuthi uzijule kubo, wasijula. Malibona igama lenkosi. Hallelujah. Bayakwazi ukuthi baqhele bakubona ukuthi uzothini. Bayajabula uma bekubona ukhala uthi angithandwa kulendlu, ngibona kuthanda ubani nabani ngangithandwa. Kodwa bayadideka xa bebona mama ngabe bengakunikeza attention, uvela uthi uyangithanda yena. Angimile ngoba ngithandwa ngabantu, kodwa ngime ngoba ngithola uthando lwakhe kuye. Ngithola imfudumalo kuThixo. Ngisothi namhlanje Nkosenamandla onke kunabantu abangazange balithola uthando, bahambe belifuna ngaphandle, balimele ngaphakathi. Inhliziyo zabo zinemingcunyo, inhliziyo zabo zigxile igazi ngoba bahambe bethanda, baze bathanda nabantu abarongo engamele kanga babathande. Namhlanje balimele. Yingakho ngisothi eBhenezi uthi uJesu wasani kumnonke nina nibulalekayo enisindwayo ngomthwalo. Bafundisi ngicela leadership yaseBhenezi ningizwe kahle ngimamele ngithi abanye izinto abazenzayo nasebandleni abazenzi ngoba bethanda ukuzenza.
Abanye abenza izinto ngoba bengenasimilo. Abanye bazenza ngoba umqondo wathwisteka balimala kungekafiki isikhathi soba balimala. Yingakho ngizothi ngiyancenga abazali baseBhenezi noba banjani ngicela sibabize. Noba benzeni mama asibabizeni. Uyabadinga uThixo. Oh yes. Izwi alibadingi. My God. Kodwa uThixo uyabadinga. Ngoba balimele ezweni. Jesus. Kodwa uThixo uyabadinga. Oh hallelujah. Uyabadinga. Asingasazi konke abakwenzayo. Oh Jesus. Ngoba abanye balimala. Bafila sengathi bangavala le pain engaphakathi. Bafila sengathi bangavala isikhala. Ngicela bomama baseBheneza nibathathe nibafake phansi kwefashini. Yes Lord. Thank you Jesus. Hey. Nibanikeze uthando. Nibanikeze uthando. Nibanikeze uthando. Nibanikeze uthando. Abadinga into eningi, abadinga imali, badinga uthando. Abadinga impahla, abadinga impumelelo, kodwa badinga uthando, badinga imfudumalo. Bazalwane, ngicela mfundisi baba ngasithuka kwabanye amabandla bathi sibamkela benzi. Sizothi sithunyiwe nathi. Ayikho into esingayenza. Sithunyiwe ukuthi sibathande. Ngoba nathi sathandwa. Sathandwa. Omama baseBheneza. Ngicela sibasondeze. Ngiyacela sibasondeze. Ngicela ukuthi asibasondeze. Asibafonele bangabonakali. Asibanikeze attention. That's not enough. Wakho ngewomhako ungamthindi ngesalaba umhake. Usekhaya ulahlekanga. Awulahlekanga. Uyathandwa. Uyathandwa. Uyathanda uThixo. Abantu abathanda